Governor V. Sabukata Thana Manipuri University of Culture Amasung State Film and Television Institute Nasi Hangdokre. Nupi Sani Kunyauna has Korumbasa Kadaba Manipuri Maitai Pangal News Om Yankai Teribunga System is from Ibo Visingana, Ifal Yaput Poverty Dokre. Inkal Libanaha Sing the Mariba Nusibaki Wakalo Lenebaki Pandam Dangasi, BJP Manipur Pradesh na Sinduna, Gari Masas and Kongsana Ifal on the Pantokre. Amasung Samilagi Matung the Robita Lima Kowin Piamana, Aspa Lotoki Faba, Jara Himaki Kongzang, Sansilagan Hina Lautokre. Mayamu Kunzari, Kurumzari, Aduni, Bilibus Impact News Ni, Itakalam Siam Kan and Housing Pungzasi Pabagi Marabapao, Miam the Pizari. Manipuri Governors, State Minister, Amasung Deputy State Minister, Ahumna, Manipur University of Culture, Amasung, Manipur State Film and Television Institute Nasi, Sangadun Hangdokre. Jagoi, Isay Amasung Acting Taubagi, Kalasi, Manipuri Singi Ida, Yarulabakala, Amanihaina, Manipuri Governor V. Sanmugadatana, Fongdokre. Palace Compound Labor, Sandrapiti Auditorim, the Pangtokiba, Sangabagi Torunda, Wangalazina, Governor Kanago Mami Ama Heptana, Culture Hibasi, Karino Hibasi, Wahi Chamarum the Iraga, Governor Masa Maktada, Tarak Nabawafam, Hongdoki. Kwaidagi Hena Fazana, Culture Maramda, Sugain Irak Mami Aduga, Mahak Masaga, Raz Bavan the Kofi, Taminabaki Tanja, Pibagaluna, Selgi Mana Supigan Hina Lautoki. Magna Makatana Haikibada. Film Hibasin Pamasina, Kanagoma Amabu, Awama Tak, Tamas Pukatungangani, Manipurda, Film Institute Ama, Linkalakpasina, actor, producer Masung Darita Kaya, Putopangamatana, Mio Kayasu, Tabu Pibangamlagani Haina, Fongdoki. So the film can make people as gods. It will create, galvanize the masses. Such a wonderful effect these films can make. So already the acting, dancing, music, singing, it is in your blood. Your Manipur will be most attractive state in the entire country and the world. It gives a space for creativity. The film means it is a creation of thought, creation of idea. You can take people to a greater height through films. Although shooting amadi editing tau from Yaba permanent campus winna bapuna lam eka sama yang khairum sauba mapum saba ama government yengli haina ngasige tarama de sar yakiba Manipuri State Minister Okam Ribobina Fongdoki. State Minister Okam Ibobina haikibada University amadi Institute asi linkhatna ba honabada government gidi subnagi program adugi kayat yatpane. India gi manungda anisuba Culture University ama oiriba asi tungda lakadoriba mirol kayagi damak thamlamna nabasing amasung tam animaki miyamna thaudang lofam thoi. Lamdamasige culture amadi sports sahotli haina miyamna khangdaribasi aikoina makhatana honaba labadi makhatana sahotbangam loi ngasi sangaduna salaiba hagodoriba institute ani asi international ki thakta phukhanaba mayam punna honaminarsi haina su appeal tauki ngasige thoramadda university asige logo sem sakiba ts tombida selgi mana pidana ikaikona bas utki Sangamama have to pick Kerbalam Nedursu. Waro Tabina Government of Manipur. Welcome to the Manipur University of Culture. And taking what we have heard for so many years with his presence, I don't know what. The guest of honor is saying, designer of the. University ama woinanaba institution ama honanaba se Manipur gi praja sing laibiriba Manipur punamak singda laiba isinau sing Manipuri ni koi tampak ta laiba koi punamak ki fullest cooperation ama mateng mai akoi gi nau na hoduiba institution haiba tare Manipur Technology University aduga Manipur Institute of Television and Film aduga Manipur University of Culture se punna mak international standard laknana ba khoi mayam punna hotna binarasi Islam Lining Sarpasing has concert Manipuri Oina Sungasi Infal International Airport agi Manipuri State Minister Okram Ibobi Singhana Lamthakre
India gi oina miyoi lak amaga lising kuntra taruk na saruk yabada Manipur gi oina miyoi sohum yangkai taret na saruk yagadori ba kongset asida nupi sani kun yauri. Manipur State House Committee na sindana ngasi lamtha kiba tharum maduda committee asigi executive officer Muhammad Salahuddin Khan haikibada Islam lining sarpa singi oinadi hasat pahaibasi lining asigi principal mangagi manungda amani aduna punsida ngamlagadi makada amuk sat pahaibasi lining asi sarpa singi apamani haina mahakna makha taki. Maruan Islam Dharma Chatpasingda Pillar Mangalay, Pillar Mangasi, 5 principle of Islam Hare Hangnay Madu Marung de he should go on pilgrimage to Mecca at least once in a lifetime. If physically and financially effort to Bungam Bataragadi, Makada Mutang Chatlo have 5 principle lay Madu Marung de Karishe. Halsat Pasishu Amane, so Halsat Nabagi the Mak Taurang Toba, apply to machine Yam Yami, the Koipira Iba Kotasi, Yam the Vanina, Masida just on over the Honabane. International Youth Day Tharumangas Manipur University the Pang to create the road to 2030. Eradicating poverty and achieving sustainable production and consumption haiba thimda pangthokiba International Youth Day Tharum asi Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Tamil Nadu Manipur University gi National Service Scheme Cell NSS Cell amasung Community Development Cell na punna khusam naduna pangthokpani. Tharum aduga mari lenana Manipur University gi mahiroi sing amasung Manipur ki tongan tongan mafam singda gi leiba college gi mahiroi singna punna rally amasu chatke. Rally adu Manipur University ki campus sin matung na salaba matungda Centenary Hall da miyang gi mifam mapang thoki mifam maduda atobe mitung lelo na sar yakiba Nehru Yuva Kendra Sangarthan Infal Journal gi Director Saif Singhana Impact News ta phongdorapada International Youth Day gi tharomasi pangthokpana haurak liban harul singbu makoi na lawgadaba thaudang sing khanganduna lairaba leitaba tangdu leitaba lamdam ohenbada achoba thaudang lawlagani haiki. As you know, in our country, there is a very much poverty, in particular in rural area, and the youth of rural area is not get chance to for progress. We are trying to organize the rural youth and make them self-depend through these messages. Irom Sanu Sarmilana Sarahin Matukra Matunda Women Against Crime gi founder Oiribi Aramam Ongbi Kontozam Ningol Robita Laimana Hayang the Aspa Loktok Trifaba Sarah Henbagi Kongjang Sangsilagan and Lautokre Aspa Loktok Trifaba Sarah Henbagi Kongjang Sangsingani Haidabaso Robita Masana Manipuri slept the palm missing among the Lautokibani Robitana Kongjangasi Sangsilagan High Lautok Tringaida Landamasi the Lady Civil Society Organization Singing Hut Laktuna Robita Masama Song Maki Organization Adugi Advisors Sing Yangna Kananaki Kananabaduda Yaukiba Civil Society Organization Singing Hut Singna Robitana Sangsingani High Tauriba Kongjang Asida Ayaba Mata Piki Day Pangmi Singi Mafamda Women Against Crime Advisor Madi Atopa Lup Singi Nupi Singna Robitagi Kongjangasi Sangsingani Sangsilari Haibu Wafam Tamlam Daida Robita Masana Asphalok Tok Trifawa Sara Henbagi Kongjangasi Sangsingani Haina Lauktoro Kibani Pangmi Singda Robitana Makha Taraduna Isi Sarmilabu Mahana Tamoi Sing Nungsi Isi Asina Aspagi Mayukta Sangsilamba Kongjang Tokibaga Miamna Fananganga Bidre Isi Sarmiladi Lalong Hongbatani Isi na Sangsilamba Kongjangasi Makha Tabo ina Kongjangasi Sangsinbani Haina Fongdoki Hayang Ayupung Tara Taba Matamdagi Hauna Kaisampat Lemizam Laikaigi Community Holder ZSCLPS na Kutang Sarahen Bagi Kongjang Sangsiliba Mapamasida Robitana Aspagi Mayokta Sarahen Bagi Kongjangasi Haugani Haina Lautoki Mayum Makai Panduna Sahi Tarasuraba Masanupa Ama Amasung Sahi Marisu Budangairibi Masanupi Lerabi Rovitasi Infal Iski Manung Senba Kongba Nongtomam Lakaidagini Rovitana Hayang the Gisara Henbaki Kongjang Sangsingani Haidibasi Women Against Crime Advisor Oribi Esovitana di Yadri Lunena Atoba Nupi Organization Singna Nupi Singna Tingani Sohai ise mabu ibungda thamoi sena konjaraga ai changjanjaba khongjang ne duga karigumba masida mai pakpa taraga di credit khudingmak aina ise mada amadi praja myam da pijagani masatli ba khongjang jidagi kaigumba sungpi mak pidraba tarajo ai asiba thawai oina adum halla ajanu mayam loi bakti
ꯏꯊꯧ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯟꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯆꯦꯝꯃ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯅ ꯇꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯇꯣꯛꯑꯁꯅꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯇꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯦ ꯀꯣꯛꯇꯛꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯃꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯅ ꯏꯆꯦꯅ ꯄꯣꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯣꯕꯤꯇꯥꯅ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯄꯕꯨ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯛꯄꯗ ꯔꯣꯕꯤꯇꯥꯅ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯂꯥꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 16 ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯚꯤ ꯁꯃꯨꯒꯅꯊꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅता युवा मोर्चा VJYM उरीपोक मंडल सिंधुना लालिब अगस्त 16 दा अथौब सिंगे निंगसिंग थौरम पांगथोलगनी हाइना VJYM ना थादोरपा सेरोलमना खंगलकली लोनेना थौरम असिदा उरीपोक तलेब पार्टी असगे मेंबर पुनमंगना सरू याबिना मसु मखाताना अपील तौरकली अमरद मेजर जनरल VS श्रीनिवास VSM IG Assam Rifles South amasung all ranks of Assam Rifles na Patriots Day अथौब सिंगे नमित लापदा मणिपुरगी मियामदा यपा पाउजेल पिरकली थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल अगस्त 16 पांगथोकदोरिबा अथौबा सिंगे निमित के मरी लेना थौबाल कैथेल की अकोइबदा अमदी नेशनल हाईवे नंबर 102 की परिंगदा लमतु सेंगबा उसारा थाब की थौरम मसी पांगथोखरे थौरम असिगे सरगम ओइना ngasi ayuk council asige sia person vice sia person councilor ward members sing amasung council asige staff singna कैथेल की अकोइबदा लेरिबा अमोनकाई सिंग सेंगदो खिबगलना थौबाल कैथेल फाउदन सलिबा इम्फाल मोरे लंबीगी रोड डिवाइडर दा उ अमसुंग लई पामी कयासु थाखी आगलिब अगस्त 13 लाइपाक मियामना मणिपुर की निंग तमनुमित की निंगसिंग थौरम पांगथोकपियु हाइना आइना थिंख्रबा कोरकोम की मीडिया कोऑर्डिनेटर केएसएस योहिबना थादोरपा चिरोलमना हाइरे मणिपुर की पुवारिदा मतम अमगी मणिपुर की निंगथौ बोधचंद्रना ब्रिटिश की लोयलम लैंगाक्तगी निंखा तंबा हंजिंदुना कंगलादा पाखंग मयेकपा मसुतर की फिराल पायहनखिबा मसुंग मणिपुर मसागी वायल पथाफ सेमदना सनहन की असिबो निंगसिंगदुना निंखा तमखिबो नमित असिबो निंगसिंगबगे थौरम इलिसा कुदिमकना पांगथोकपियु हाइरकले अमरोम निंखा तमलब लमदम असिबो नमफुद इंडिया के लैंगाक्ता तिनसिंदुना मणिपुरी सिंगना निंखा तंबकी महाव फंगंदना हौजिक फाव लेरकलिबा असिदा लमदम असिगी सिंगमी तमि पुनमंगना पब्लिक कन्वेंशन कया पांगथोकतुना मणिपुरना मरोमदोम लेप्सबगी हक अदु हंजिनगदबनी हाइना कयार वारिप लौखरि अदुबो लानमीगी शक्ति अमसुंग तमथिबा लो कया सिजिनदुना मियाम ngasi फावा नमथदुना थमलकली हाइनसु सेलोसिना मखाताना फुंगदोरकली थासी की तरा मंगा लेबाक सिनबा थुंगना पांगथोकदोरिबा इंडिपेंडेंस डे गा मरी लेना भारतीय जनता पार्टी मणिपुर यूनियन सिंधना मोटो बाइक रैली अमा सटखरे रैली असि पार्टी असि प्रेसिडेंट के भवानंदन डीएम कॉलेज कैंपस लेबा NCC ग्राउंड गे लमथाके मसिंग यामलबा बीजेपी की वाकर कयाना सरू यादुना सटखिबा रैली असि इम्फाल की मफम कयादा सटखे लोइनना हौखिबा हौरकलिबा नहासिंगदा मरिबाक नुंगसिबगी वाखलोल लहेनबगी पानमदा रैली असि पांगथोकपनि हाइरि कांगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी KCP की लानमी संगलोप मियाम की फिंगांग लानमी MFL की तरानथुरक सुबह मपोक कुमन नुमित लाकपदा लुबसे सियामेन केसेस लाब मैतेना वेसियाम सुंग मणिपुर की मियाम लोइनना लमदम असिदा यावल लांटेंग संगसिन मिनरिबा यावल पुनमकी मफमदा यफा पाउजिल पिरकली तरानथुई सुबह MFL की कुमन नुमित सिन लुब असिगी लाकपदा लुबसे सियामेन कामरित सिंगदा थमलकनि मदुदी इरेपाक इरमदम अमदी यावल की थांगई सेंगना ओरिबा फिबम सिंग असि ममुताना नैनबगलुनना मियामबु अमदी यावलबु कन्ननबु होनबगी महुत्ता इसागी अनिंग नत्रगा अपाम खरा फंगनबगी दमक्ता अरानब लंबिदा चलोइदबनिसु हाइरि ngasi nungtil pung ahum lom taba dwai the narcotics and affairs of border nap ki tim amana imphal ki tampa hotel mamangdagi kani kg taraga konana mi hum fare kani ge konana farba singa dudi ajoy gupta sahi kuntra humdoi apokpa bijoy kumar जितेंद्र गुप्ता सही कुंथ्रा अपोकपा हरिशंकर गुप्ता अमसुंग ललित कुमार सही कुंथ्रा अपोकपा लेखिद्रबा दयाल दास ने फारब मी अहुमक उत्तर प्रदेश की
Vareli district ki tongan tongan ba mafam singdagini local market lupa lak mangarong gi mamal oigadaba polam sing aduga konana selone lupa lising tarani to sanisu hariba miu sing adudagi fagat kre lunena tawdo sigi matang da nafna kisama register tawdana makhata ba wahang pong tabaki sathari hari ngarang numidang Bisnupur District Police Commando masung taranthi suba Bihar Regiment ke apun batim amana Malom Bazar area da thibomba ki thabak sathabada KYKL gi kadarama faraba kadar azugi mamingna Wangjam Biswanat sahi kuntaret apokpa birabal maitei oinam somugdagi haujikna sawal mamoirang lerak tlaibani magi matak namal police na case ama lakotna makhataba thijinba ki thabak sing sathari haina Manipur police ki PRO ne thadorapa siraman hairi India के अतई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यंगनाबद मणिपुर यूनिवर्सिटी ना हिरम कयादा करीगी साखरपंग नमलोइदरिबनो हाइबगी मतंगदा ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी की मेम्स ऑडिटोरियम दा खननबगी थोरमा पांगथोखरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मणिपुर स्टेट सिंधना पांगथोखिबा ngasi के थोरम अदुदा सरयाखिबा AVVP की नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सुनील अंबेडकर ना हाई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अमा हाइबसी ऑर्गेनाइजेशन की ममिंगना मसक ताकपनते ऑर्गेनाइजेशन अदुना तौखिबा मदी तौरीबा थबक थोरम अदुना मसक ताकपनी निंखा तमलबा इंडिया दा ngasi महिरोय ऑर्गेनाइजेशन सिंगना थाउदांग कया लौदुना लेबा अमाबु सेंगत सागतपदा असोब रोल लोबा याई हाइना फोंगदोखी ngasi के थोरम अदुदा AVVP मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट प्रोफेसर लाइसरम जॉय कुमार याउना जॉइंट AVP हाइबा पोस्टर कैंपेन अमसु हाउदोखी AVP ने एक स्लोगन दिया वो स्लोगन था स्टूडेंट पावर is not a nuisance power but student power is a nation's power छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है अगर उसको सही दिशा मिल जाए और इसीलिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन नेशनल अफेयर्स फॉर नेशन बिल्डिंग and they are not the centers of only studying the books. Teachers and students in the universities and colleges, especially in the higher education, they have a special role to play in nation building. Manipur Yamato ne thoba thodo ama oina nupi sing otpi naibiba ikai khona mangan duna hatok piraga matanda sijabani haina maral sijin mamasong sahi nauribi ni pimasa singbo aki akhang nangan biba ki thodok kayada senior bi myoi sing mathakta akan ma aing oiba sab saba khongthang lapatuna sibe ki serak phawba pihanning haina sanura marup Manipur People's Party na thadoropa sirolaman hairi Maitai bu scheduled tribe list ta yawhalo haiduna khothang sara henba ki khongjang ngasi ka than limit taruni sukre Coordinating Body of Scheduled Tribe Demand Committee Manipur Sindhan Imphal East ki manung sana laiba Wangkai Kaithel Asangbi Community Hall the task ki taretagi hauduna sangsilakiba khongjang ngasi sumakata na sangsille ngasi ke khongjang adu ki sark ama oina committee asi ki demand saugat pamioi kayana sara henba ki khongjang sangsin ki bagalunena miyawi mi phama maso pangthoki committee asina general category da leiraga saukhatle haina khanba toklasi mitaibo Scheduled tribe ta salalo haiba banner kaya ngasi ke khongjang aduda sijinaki committee ase ke khongjang asi thas ki kutramati phaba sangsin ki gani hai ngasi rawat Imphal ki rawat babanda All India Students Federation AISF Manipur State Council sinuna scientific education haiba theme galonena federation asigi marfu mathorak suba mapokumun palon pangthokre CPI ki state secretary Morang Them Narayauna Tharomadu ki president member singoi ki basingna Manipur ki house oriba pibambu paladuna paliba lengak asida pendaba kaya phongdok padanatana sarmilana sei tara taruk asphal lok thokna basara helak pada lengak asina karimata tawdana tumin leisin babu pendaba phongdoki haina federation asina topa Sirulaman Hairi. Thawal District Wangkem Assembly Constituency ki manung san leba yare pok edit Junior High School campus ta power substation saba ki mayok ta CM ki bazesina power substation asi sabada athingba pibidana ba masung sakot thorang ki thabak ta sar yabina ba MLA ki Mega Sandrana appeal tawgre. Hauji matang swaida break matang laujage Manipur mani malinga tonga tongan bi pau singal ne khoi break ta yamna thun hanjarake impact news po meng ta dalebiyo.
Yumanungi application ki mapung fawa solution piriba Durasign G66 sizinabiyu. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di yumanungi amasung mapan ki application ki khwaidagi yangba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai laiba solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yungba mai kai install to bayai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Breaking batong taran moksari hausi makhata pa pauda. Laikhidraba UKLF ke kada jam college jaw misigi mayuk ta siang ke GSC na kauke Imphal Mori lambi gi matam kakta baban gi ngasin nini san manamita so satuk sa sinamata yakhidre ban sagot pa sing namaru oina nupi kayan Imphal Mori lambi gi ais Colin Fai khulgi mapada tholaktuna lambi thinghi pakalunena khongjang kaya sangsin ke ban sagot pa sing akan mamong da lambi thingba gi khongjang sangsilaba so pamda ba thodok thoki ba gi paudi leitre GSC na sangsilaba matam kakta babangi khongjang ase Jaw Mothers Association sugunu area na so sagot kre Kanglaipak Students Association KSA Thawal District Council na Thawal District ke mahiloi sang sing yang silubada oza watpana singbagi khudong sadaba kaya leramba thengnarakiba amasung utilization order thokraba matung oza singna ngasi phaba school singda report tawramdaba tanatana thamoi sokna nungaitaba fawi haina KSA na serulamada fongdorakli hari boza sing asiba KSA Thawal District Council ke office ta thas ke taratruk phaba ke manungda lakna ba sukhangalakli natrabadi KSA na sangsilaba khongjang sing apapata daita department asina pugadaba haina su serulosina makatari Women Development Manipur ke letterhead amasung CSang aramamong da sizinaramba organization asigi assistant secretary Salika Tanthokli haina organization asigi president oinam inauna tamlakli ngasi wangkai yonglang lerakta leiba organization asigi office ta pawmi singu nabamada oinam inauna hai Salika na Women Development Manipur ke letterhead amasung maruiba CSang kaya aramamong da sizinaduna organization asibo miam dalan walle Salikana All Manipur Muslim Development Organization gi President amasung Secretary ga lautunaraga case kaya aron mamongda loisilnamba gi pausu Women Development Manipur na phangle Salika ga lunna All Manipur Muslim Development Organization gi President amasung Secretary atuma matamda Women Development Manipur gi Manipur da pau phaudoknaba oinam inaungna makhata thamki ngasi dagi mahakpu aikoi gi loop asigi president ga amasung member aikoi mayam ga pullaga office asidagi mahakpu ngasi dagi tanthokjare aduga matungda sigumba aikoi gi letterhead saduna miyamda namthak tauba punamak asi tauramba taragadi aingi oiba amasung loop gi oiba chairak kaya magi mathakta Women Development Manipurna angamba lebenda honaduna mabu aingi oiba chairak pigani Apunma Manipur matam isai kanglap amiki executive member taramari khanabagi general body meeting ama thas ke taramapan irai namita ayupung taramathui taba matamda lamnyan ba sangle la pangtholagani haina amik na thadorapa sirulama da khangalakli haide behiramas ki matang da hanage secretary na thoki ba sirulama da thas ki kunipanda pangthokani taram adu restart of cooperative societies government Manipur gi warep amage matung ina sanararoi haina sirulosina makha tari Thawal District ki Wangkem Assembly Constituency ki tongan tongan mafam singda paikal liba water supply scheme sing ngasi Public Health Engineering Department ki Minister Manga Wi-Fi na hak thiengna na satuni yengsin kre ngasi ki yengsin khongset aduda Wangkem Assembly Constituency ki MLA ke Mega Sandra amasung Fish di Thawal Division ki staff sing su loinaki Hayal labuk water supply scheme ase thani ki manungda loisinduna miyam da thaknana ba ising piba hauragani haina pawmi singa unabagi thoramda Minister Manga Wi-Fi na thajaba piki Council lower class 11 amasung 12 ki oina registration amasung enrollment list lisne tarataruk ki fine lupa chahum sahum thiraga document pikhatpagi matam laliba August ki tang kunmari fawba sangdokre handak sangdoliba matam asina aroiba sangdokpani haina higher secondary school amasung college singi principal singi Council of Higher Secondary Education Manipur na thadorapa serulama da khangalakli Malem gi aying asagi phibam da saung ahong lakliba asigi marik sumba maram sing utkadoriba liang mai fisa film thamoi gi damak ngasi release tawkre miyoiba singna lamlaki sau section hatokpa masung uwa kokthokpana maram oiraga mausagi khalda ahongba kaya lai haiba utkadoriba film ase Western Forest Division Tamelong amasung Portugal Film Production na kusam naduna puthokpani
Landa masigi saknareba director Gunindro Khangimbamna film asigi direction piri ngasi Singmerong da laiba classic grande da pangthokiba tauram aduda principal sip conservator of forest PN Prasad, sip conservator of forest Dr. Lukho Puni, IFS amasung DFO Tamelong Huri Golmaina Sharuyaki. Thasigi kun fawada SSA na biometrics attendance Sanhangadabani, Secretariat na Higher Secondary Oza Award Papigadabani, Amasung Government School Gi Oza Singna, Masa Singbos, Government School Singda, Tamangadabani Haina, Socialist Student Union of Manipur, SSUM na Taliba Demand Singa C. Pidrabadi, Akanma Kongjang Sing Silagani Haina, Union Sigisirlamana, Kangalakli. Ngasi Imphal District Lamlai Kendra ke Manung Sanba Laimakong Mapal Saijang Sabungkok YSWC Club Laimakong Mapal MYCL Club Saijang SPYC Club ka Kusam Naraga Yang Ipok PPSE Dr. Singalunena Japanese Encephalitis ki Laina Asibo Ngakthok na Hidak Belladonna 200 miyam de Yantokre Punna Mioi listing Mariga Satret ki Mayada Hidak Ado Yantoki Hidak Sing Ado Minister KSS Birena Sindana CMO Imphal Istagi Pirakpani. Longmi Sinmi Upon Maluf Lalamasong Agricultural Technology Management Agency ATMA Bishnupur District and Kusam Nadana Nomagi Oibalo Singo Bagamarilina Farmers Training Program within District Kiwin Insect Based Management in Karip Pedi Haiba Team da Marang Pang Tokre Hariba Toramaduda Akangi Singna Housing Paupambi Sing the Tabayaba Lainatina Masung Masibo Matokaramna Ngak Tokani Haibagi Matanga Kananaki Haina Lala Tadorapa Serulamana Fundorakli. Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki nomagi oiba political awareness program ama ngasi Bishnupur da leiba Yangoining Thau Community Hall da pangthokre BJP Bishnupur Mandal na sinduna pangthokiba awareness program aduda saru yakiba party asigi president ke Bhavanandana haikibada hauzik faliba Congress ki government asi maru phangna muthatpa matam oire masi oinaba BJP ki workers sing punsin batai matamda da BJP na lakadar bijene election da party asina soidana mai pakani haiki. Manipur Information Act 2005 pu Mamutana Kaminabagi Damakta Tasiki Aruba Sayolda Pune the Pangtokadaba National Workshop the Saru Yarnabagi Damakta Kanaba Ama Manipur Secretary not block the Labour Stat Information Commissioner Gi Sember the Pangtokani Haina Manipur Information Commission MIC na Tadoropa Sirlamana Kangalakli Hariba Kanaba Sida Tawayaba Musingna Saru Yavinabasu MIC na Apil Torakli. BJP Manipur State na Uripo Polam Laikai area da Uripo ke MLA na Maki Mayumda Nafsagi Kar Sing Yantoklibasi Yang Silagani Hairi Hiramasiga Marilena Masi Uripo Polam Laikai da BJP Manipur State Amasung Dr. N. Dijamaniga Pulaga Mapamaduda NFSA gi card Pajana Piribra Haini Yang Sinke Survey Adu da Matam Sana Ningtina Miamda Nafsagi card Yantokpa Itengnak Tabadagi BJP na card Yantopagi Matanga Sida Yang Silagani Hairi. Manipur film actor Kaikuna film acting dagi politics ta sangsilibasi Miamgi Sevamatik Sana Toba Ngamnabani Haina Fongdokre Wafamasi Lokjana Sakti Party na Sinduna Yasula Assembly constituency ki oina Brahmapu Lalji Lakpalai Kaida National Food Security Eki Matangda Pangthokiba awareness program amada Kaikuna Fongdokibani Mangna Makhata na Haikibada film acting asisu Miamgi Seba Makalamani Adubo Mangna Pangthokningliba Tabak Thorum Singh Ado film acting na Yoba Ngamdabana politics ta Kongdarapani Haina Fongdoki. The complaint Hagalobuda Union Minister Ambila Manipur ngasi cheng yele yende haibagi samesya matang na koina ada complaint Hagalobuda Union Minister Ambila Paswan na one ai wache em the EUP have the aina ai wache pikhalure adu na tabida koi Dalit Sena gi national president mongon jo aina smana Manipur da hamum thupa cheng adagi bambum di phom thokpa pot sing phangde cheng ki sunu pi de pi de bu yaw di suduna pi khole na complaint Hagalob kanda adu application e pi ru matungda hoi Ramchandra Paswan national president ki man reply ni hai bo pochi ki matang de union minister ka pullaga si matang da khrani negani hai bo poche pe panya du makhata na ngasi makhata ba ko union minister ki reply la ani na thajai
Kaisamdong Assembly Constituency when IVR Road Kuntranipan Yawn Approach Road Sing Atamatamda Semalosh Laganhana, Kaisamdong Assembly Constituency Emelena Fongdokre, Masi Assembly Constituency Asigi Development Walk Tauram Gimanum Sana, Kaisamdong Hodam Director Emele Masayauna, ZSCP, Doza Sinaduna, Nung Tadun Semjin Bakitoramda, Magna Fongdokibani. Emelena Makata Arden High, Assembly Constituency Asigi Lambi Sing Nong Tabadagi, Semjin Yadadun Lakpa Adubo, Marang Dagi Hauduna, Assembly Constituency Asigi Lambi Sangot Pagitabakasi. Paket pa hauri hai na fongdoki. Kaisamdong da akhoi ni khangjabada kuntra train pa lei loinamuk sengudorni adu mathakta major approach road agi kondong chongam je maru ba singsu loi sengmani handak tawjari di yamna akhoina engineer sing tanaraga si tor phane mok chatta jabani masida akhoi ranti kari leite akhoi development tawjabani development work ta thawa yaudana akhoi karamu candidate na akhoi nungdang sakchai janarga hidak pithaklom chathabase yarga tokpiu narum singju yobi ganu aina appeal tawjari Hauzik sanabagi pauda Kontaruk subol Manipur shooting competition ngasi makhata na sathari Manipur Rifles Association sinuna Komalampak shooting range da sathari bas competition asigi point samata humutra taret Pips side ya rifle competition gi junior girls amasung youth girls ki event ani asida Imphal West ki suta RK Mamatana gold medal amamam lobangam ke 25-meter men's individual gi center fire pistol competition da Imphal East ki suta L Lakshmi Kantana sanagi medal lauki baglunina masana asigi junior men's ki eventana Imphal East ki suta Jupiter Asemna sanagi medal lauki 25-meter veteran men's individual gi center fire pistol competition dana Imphal West ki suta Ice Tekendrajit na sanagi medal ama lauki baglunina 10-meter youth man individual gi center fire pistol competition dana Imphal West ki suta Kunisan Tonambana gold medal lauki Imphal West amasung Imphal East district ani asidagi nupa suta maripumanga amasung nupi suta kontaretna saru yadana 10, 25 amasung 50 meter ya rifle amasung ya pistol gi masana nipumapan gi match samada ataw yen tanare hayeng competition asigi makhata ba match sing sanagani Mga Sabastat Open Ranking Table Tennis Championship ki Cadet Girls Event Imphal East ki Sanaroi H Liana champion oikre ngasi sana ke bas championship asigi Cadet Girls Event ki final the Imphal East ki H Liana na district asima ke Sanaroi Y Lucky Piaribo Taramathoi Taret Taramathoi Taruk Taret Taramathoi masung Taramathoi Taruk ta maithi ba piram laga event asigi champion oikibani Sathali ba championship asigi youth boys kanluptana Imphal East ki A Byron amasung K Rohitna semi-final sangkibagulina Thaubalgi W Lanthoiba amasung Imphal West ki H Rodi anisu semi-final sangkre District Table Tennis Association Imphal East na Sinduni Dam College ke campus talaiba Indo Stadium da sathaliba championship asigi hayang makhata ba match sing sanagani Taratres Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League ta YDO Lamdong Konjeng Lekai masung YWC Malom anigi match adu draw sat kare hai Imphal West District Football Association gi mieng makhada awang sengmai da leiba SKYC gi sanabong da ngasi sanakiba haudokiba football league asigi ahan match adu da YDO Lamdong Konjeng Lekai ki sanaroi L Setan Panjal ama Sankraba matungda YWC Malongi Sanaroi and Hem Sandrana Panjaladu Handoktuna match adu draw sakibani Football team Nipana Saru Yaduna Satraliba League Tournament Asigi Makhataba team match ani task taramari the Sanaragani Haina tournament Sigi convener na Thadoropa Sirum na Kangalakli Taramanga Suba cases Lehau Devi Memorial Super Division Football Tournament SWC Kairak Amasung YPU ani Mai Pakre tournament Sigi Ngasusana Kiba Taramapan Suba Lecta SWC Kairakna Upsa Mantakpu Panjal Amasino the Mighty Piki Sathariba tournament asigi kun subal lektana YPO na PYC bo Panjal ahum amada Mighty Papi ngamkre Kaksing District Sports Association asundana July kun maridagi haukiba Super Division Football League asida team nipan sar yari thasigi tara marida sanaga de kun mathoi subal lekta KPSC amasung sauda kunithoi subal lektana SWC kairak amasung upsa mantak anina lamba taunaragani Hausa Arwada Morubaba Amuna Pizari Governor V. Samuganathan Manipur University of Culture Masung State Film and Television Institute Sangadun Hangdokre
नुपी सनी कुंजांगना हस खुरुम सत्कदब मणिपुरी मैतै पांगल गी सौम यांखै तरेपु चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगाना इम्फाल यापुट फाव थिंदोक्रे इंखलिब नहासिंग मरिबा नुसिब लेहनबगी पांडमदा ngasi BJP प्रदेश सिंधुना गाड़ी मसा सिंग रैली पांथोक्रे अमसुंग सरमिलागी मतुंगदा रोबिता कौबी नुपी अमना अप्सफागी लौथोक्ट्रि फावबा सरा हेनबगी खोंजंग संगसिलबन हेना लौथोक्रे